Betala po keng banalamisar yang makatuking intensyones. Kapasalamatan para kari Alanige and Torno family, Amelita D. Balyeser, Dr. Conrado Balyeser, Qui and Pitang Narciso children, Five Sister Manansala family, Emer and Lydia Paras, Raymond Anthony B. Garcia, Maria Preciosa Garcia, Richel Jess Garcia, Dr. Conrado Balyeser III and family, Attorney Dan Balyeser and family, Ricardo Torno family, H&J Chocolates, Joan Natividad Salazar, Sam Ambas Jr. Jewelry Shop, Manolo and Perlita Lopez and family, Joan Marty Lopez and family, Maria Nazareth V. Lopez, Mr. and Mrs. Percival Zapata, Eduardo Gueco Sr., Rosalina Calma, Sunday and Let Basilio, Ronald and Jamie Pino, Corinne Isabel and Ron Inigo Pino, Daluzong family, Anunciacion family, Maninang family, Tanweco and Enriquez and family, Raquel Endo, Vicky Aguilar Rebellos, Agliamen family, Elena Bacal and family, Arsenia Bacal and family, Mande family, Yunga family, William Aguilar Zuen Colliar, Maisonido and family, Nenita Sarmiento Advento Gasyalong. Paraking kapanganakan dari Sister Vicky Aguilar, Raquel Endo, Cesar Yabut, Rosana Garcia, Bong Layug, Aldren Kila. Paraking sariling kapagnasan dari Richard and Chona Yumul and family, Gemma Yao, Regina Yao, Alexander Yao, Bernadette Yao Lim, Esmen and Connie Malig and family, Gosyang family, Ricardo Fernando, Oscar Manalili and family, Mr. and Mrs. Melvin Somalio and family, Ding and Tess Buco and family, John Paul and Amy Buco, Martina Eileen de las Alas and family, Gerald Sibayan, Lovely Canlas and family, Shara Lian Pasion, Corazon Zaldi and family, Carmela and Erlinda Vicente and family, Alvin Ombrog, Esmeraldo Morga, Tiglao Jr. and family, Coltman M. Matthews and family, Jamaica Maris Gabarda and family, Raymond Arcilia and family, Rosabel Bernardo, Norma Payne, Rosario de la Paz, Joseph and Wendy Garcia and family, Alicia Garcia, MAJR Enterpriser, GKM Dialysis, Aisel Calaguas and family, Ariel Reyes, Alona Patawaran and family, Amado Reyes, Kelvin, Mark Patawaran, Kenneth Patawaran, Gabriel Angeli Lopez, Patrick Olawa, Ian Alain Constantino, Kathleen McKean, Jean Austria Pagku, Melchor Amanda, Trina Shirel, C. Manusig, Cristel Modesto, Janjan, E. Rachel, Rogie Enriquez, Rowena, Nano and family, Charity Bodog and family, Corazon and Casey Tempreza, Silverio Arcilia, Amistoso Borlongan family, Marisa Vanderberg, Marites Suarez, Justino Bondok and family, Bobby Cortez and family, Erwin Katakutan and family, Elaine Katakutan, Eric and Erin, Yuna and family, Vanji Seng, Amelito Bernacha, Cassandra Cuellar, Alet and Arnold Dungka, Marivic Sunido. Paraking malagwang kapaldanan dari Macbeth Torno, Edith Mercado, Marian Elmida, Joyce Velasco, Virgilio Velasco, Alvin Aguilar, Edsel Fernando, Paulino Cortez, Adelaida Magat, Violeta Palad, Elmar Bondog. Paraking safe travel dari Mireela Gio Cortez, Aldrin Kila. Pangadi tala naman po din kaladwada dari Roberto S. Pineda, Erasto Aquino Sr., Rosa Aquino Masaji, Yoshida, Luela Castro, Lourdes Oler, Demetrio Marina, and Noel Mercado,
Bienvenido de la Cruz Seferina de la Cruz, Angela Jose Saturnino Lim, Jose Cuellar, Romana Cuellar, Noea McCartney, Nora McCartney, Leonardo Evangelista, Leonardo Viray, Ricardo Dairit, Pedro Junicia Sunido, Vicky Manalili, Jesus Ricafort, Ramon Ricafort Jr. and Sr., Purificación Ricafort, Adeline Ricafort, Jose and Candelaria Jose, Josefina Ricafort, Monsignor Norberto Coronel, Constancio Escolastica, Jesus Ruelio, Ernesto Pedro, Engineer Jose Mangiliman, Romeo Caringal, Geraldo Mangiliman, Armando Mercado, Lucia Dean, Lucia David, Agueda, Maximo, Pepe, Rosendo de las Alas, Ruel de las Alas, Gregoria Hernandez, Father Eric Santos, Arlene Bunyag, Edwin de Ramas, Pedro de las Alas, Sabel de las Alas, Sani Pincam, Justo de las Alas, Rufo Aguirre, Ricardo Aguirre, Rene Aguirre, Loretta Aguirre, Sister Susana Cueco, Cecil Tobiera, Dolores Calulo, Rosemary Sabado, Maria Teresa Lugay, Rolando Avendaño, Noel Aguirre, Vicente Ong, Natalia Aguirre, Vital Aguirre, Luis Rodriguez, Enrico Avendaño, Amanda Saguban, Marieta Avendaño, Vincent Buenavista, Luis and Pitang Narciso, Tito Saldi, Isidro Vicente, Justin Yutuk, Patrick Jonas de Guzman, Alberto Pasion, Natividad Navarro, Rogelio Navarro, Consolacion Bernardo, Angelo Pingol, Alejandro and Lucia Pinpin, Diosdado Clara Tanhueco, Abel Tanhueco, Alfredo Salas, Arnel Benco, Jesus Tayag, Roberto Tayag, Diosdado Perez, Amando Garcia Sr., Rosario Garcia, Eusebia Carmelino and Saturnino Alanige, Maria B. Torno, Luis Torno, Robert Masangkay, Eugenia Dacalos, Trinidad Dacalos, Florentina E. Matanga, Peter Jan Umali, Victoria Velasco, Juanito Velasco, George Evangelista, Azucena Evangelista, Arthur Evangelista, Evelyn Simbahan, Sofronio Simbahan, Daniel Miranda, Fortunato Lising, Conrado Caligagan, Edgar Eufrosina Beltran, Remedios Canlas, Robert Canlas, Clarita Canlas, Serena Gallardo, Modesto Gallardo, Serampion, Ana Bolena, and Guillermo Lasatin, Luciano Isidro Calma, Gloria Gueco, Eddie Gueco Sr., Alfredo Jose, Quirino Maliwat, Julia Jose, Melanie Marquez Jamson, Melanie Mirasol, Vicente Maria, Pablo Tan, Ireneo, and Juanita Basilio, Roman Oding, and Rolando Cuenco, Marilyn Alfonso, and Jenny Season, Amante Tolentino, Nestor and Arnel, June Noel, Efren and Miling, Jennifer and Marlene, Efren Enriquez, Edmund and Rebecca Tanhueco, Chanel Cassidy, Fernandez, Lisa Dison, Fernando Muldong, Beatriz Muldong, Dominador Muldong, Ernesto Muldong, Carlito Garcia, Paulino Muldong, Demetria Muldong, Mario Muldong, Arsenio Bacal, Patrocinio Garcia, Melanio Garcia, Roland Garcia, Erlinda Cordel, Trinidad Cordel, Mario Borlongan, Tomasa Canton, Paulino Paro, Silvestre Canton, Jose Borlongan, Avelino Chua, Gaspara Chua, Diosdado Chua, Marlene Chanel, Monde Eli, Benjamin Pineda, Regina Santiago, Rolando Santiago, Raymond Santiago, Marcelina Peco, at ding sablang kaladwa, lalong-lalo na rin mangailangan, king pakaluluning ginu.
Ing magbisa tamo po ngeni, Irreverend Father Rafael T. de la Cruz. Espiritu Santo, Amen. in grasya ng Ginatayan sa Kristo, ilugudan ng Diyos sa laling Espiritu Santo, manatili kay kayungan. At keka antimurin. Kapatid, balang kadong Domingo ning Koresma, gaganakanta mo keng Ebanghelyo tamong eni, ing tungkol keng pangailuwanas ke ning Ginatayan sa Kristo, o ing ausan tamong transfigurasyon. Ay buri ng sabyan kay Makuya de Pinandit, may yakit ing kaligayanan ing Ginoo. At ini maging sikanan niya para kaya namarap kay kasakitan at kay kayang kamatayan. Anti mo ang pamagsadya tamo kaniting maralamisa, siyang tala para maging kasalanan tamo, manyatangan patawad. Yagastang miyag na nagnaning kapanisyan, magumpisal ko. King Diyos sa may payang tutu, at kaya kayo kapatad, uling mi kasala kumbina, king isip, amano at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Ulinitay panigapuko kang Santa Mariang Kapilanman Birhen, karing sablang anghel ang pong santo, at kaya kayo kapatad, ing ipanalangin niyo ko, King Diyos, aginutang. In Diyos sa may payang tutu, pakaluluan na katamo, at king pangapataw daring kasalanan tamo. Idala na kataasan ang king biye alanganga. Amen.
panalahin tam. Maikpaning sala, kaya ka alang mayakit ang malino, ning pamagbayo no nemo ing kaganapan, ning biye at alang ang ganan a katutuan. Ibuklat mo ring puso mi, king suwala ning kaya kangamano, at timawa mo kami, king amanaming dalumdum, tatakap karing panimanman mi. Ibalik ko yung sala, ring matami man at ang alan miya, yung anak mong mayayaos kaya kami, king kapanisyan at pamagbayong puso, huling mabiyabiya at magari kambe mo, manggaman king alanganga. Amen. Pamamasa ang iba't king libro ning Henesis. King panahuna ito, si bukanin ning Diyos si Abraham. Abraham nga na Keya, nano po nga nang may kibat. Kanita sinabi ning Diyos Keya, hituki may Isaac, ing anak mong kabugtungan, apakamalan mo, at munta ko king gabon ning Maria. Iyayin me kanako yang tingayin na durulukan karin king bundok ay ituruko kaya ka. Karas daking lugal at tiro na kaya ning Diyos. Mitalakadyang altar i Abraham at sela sana ing dutong ababo na niti. Kay bat dimput ne ing pataram bansak sakane ing anak na. Dapot inawas ne ning anghel ning Ginoo nga na. Abraham, Abraham, nano po nga nang may kibat. Eme papaten o nanaman balang ing anak, nga naning anghel, ngeni balo kong tapat kapin king Diyos. Huling ing eme pigkait kaya ing anak mong pakamalan. Tinalangayay Abraham at miglalawe, ikit ne ing metong hatupang lalaki, ang makasabit asagu king masuksok. Pintalane at dekap, bang idawon anting kalibe ning anak na. Manibat banway ang anghel ning Ginoo, inaos neng pasibayo i Abraham. Nga na, susumpa ko king kakong sarili, sasabyaning Ginoo, antininge mi pagkayit kanako ing anak mong pakamalan. Pangako kung panwanan da kang ema kanyan-kanyan, at para kalan koring palipi mo, maging kasing dakal doring batuin ning banwa, at balas king pangpang ning dayat malat. San saman doring syudad daring karelang kasalang, karing palipi mo, mi panwanan laring sablang bansa ketiking yato, matupad uling ning pemintuan mo ko. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Iya pamurin ing kakong penaligan. Agyama nga kong sinabi, lubos kong milugmok king kasakitan. Panandamang ning Ginoo, nunging metong karing memalen na, Mateya. O Ginoo, ako yung kaya kang talasuyo. Susuyuan da ka,
antimoing pamanyuyo na kaya ka, ning ka kung hindu. King kamatayan, liligtas mo ko. Kaya ka kung idawon, ing ayin ning kapasalamatan, at iyang panganan, king kakong panalangin. Ding kakong pangako king Ginoo, kakulang tuparan. King katipunan, ding kaya kang memalen, king santuaryo ning templo mo, karin Jerusalem. Pamamasang iba't kinsulat ng San Pablo, Carintao, Roma. Nung in Diyos sa tiyukim panig tamo, nino pa ing makalaban kaya katamo. Pati na ing sariling anak na, ene pepasubal yan. Nune dinaw ne, para king ikakayap tamo. Nung pati anak na binyene kaya katamo, ipagkait na pakaya kaya katamo, ing nano man malyaring ay biena. Nino ing makapamarsala, karing pinili ng Diyos. Nung in Diyos mismo pepayalano lang sala, nino pa ing makayatol karela. Kristo Jesus kaya, aliwa, emo ing meteya para kaya katamo, sinubliya na mamebye, at atyuking wananing Diyos, amamilatan niya para kaya katamo. Ing amano ning Ginoo. Salamat King Diyos. Para ngalantaya po ing mayap abalita. Manatili, kaya kayo, At keka antimurin. masa, kaya may pabalita, agpang kang San Marcos. Ligaya keka o Ginoo. King panahon na ito, Jesus, minukit siya, king mata sa bundok. Ding bukod mong tikina, ilapin di Pedro, Santiago at Juan. Samantalang makalawela kaya, higit ding menaliwas ke, ng imala na maging maslag king puti, at ing ninuman, na apaputing makanyan. Kanita mo rin,
Dingatlong alagad, ikit de, i Elias, ang buhay Moises. Makipagsalita kang Jesus. Kanang Pedro kang Jesus, Maestro, mayap, ing ketitana. Gawa kong atlong tolda, metong para keka, metong para kang Moises, at metong para kang Elias. I Pedro ang boding abe ng alagad. Mitakutan lang emo nano. Nya, enabalo ing sukat ng sabyan. Ing metong abiga, lintoya, at lilungan nala, at merandam niya ing metong aswala iba't biga, nga na, itiya, ing anakong kaluguran, makirandam ko kaya. Kanita mo rin, miglalawel king makapadurot, dapat alanong ikit, liwa, Jesus, yan among kaya bera. Samantalang kukuldas la king bundok, maigpit ng penabila ni Jesus Karela, eyo pa niya biyan, kanino man iting ikitsu, hanggang inganak ning tao, eya pa subling miye. Pemintuanda ing penabili na dapat ila-ila, bisabyanda, ing bagay may palyari, naning burinang sabyan, king pamanyubling miye. Kapataring may babalita ning kakatamong kaligtasan, Kapurian keka, O Kristo. Kamala na kapataring ito tayo sa Kristo. Ito pong Koresma, may itong kareng temang ababasa tamo, ing tungkol kay kasakitan, kamatayan, na pong pangasubling mebye. Balo niyo po, in konteksto ng Ebanghelyo tamo ngayon, mapinitang malapit niya mo Jerusalem, ang ginutayan sa Kristo. Malapit niya yung kayang kasakitan, kayang matayan. At inipin, ining experience yung ginutayan sa Kristo, ang tamong pangiliwanas ke may ki milyari ang meging sikanana para marap kayong yalawang kabugsubukan rapana Jerusalem. Itangan nakawangis ng ginutayan sa Kristo, dumalantang kasakitan. Pero agyuta mo, uling ating bagay ma-inspired tamo para marap. Nanburi kong sabihan, na kahit pinmiminakalob, pero ating marilyari kayong biyata mo na kabut na kamong sikan at arapan mo. Agpang po kayong pamag-aral na rin deng eksperto kayong kung kayong biyanan ng tao at ingatlong kabuksubukan adalana ng metong tao bayo mate. Kareng aliwa, dindamdan na ini, uling panekeng sabihan 3 traumatic experience na malyari kayong biyata mo at masakit, mubalo nung nanggawan mo. Nagaipin na yung aliwa, magpakamatel. 3 traumatic experience kayong biye. Ikbalo kaya kayo, pota may kametong na kayo. Pota ka lang may kaya duwa na kayo. Pota ka lang may kaya luna kayo. Tandaan ang tamo, ing potang magrosaryo tamo, ing ginutayan sa Kristo, limale.
the sorrowful mysteries. Normally, lula mo, misan niyang makadistino ko king talabastagan. Ating linapit ka na ako, kikya-kya. Metong yung babaeng talasawa, kaya mong itsura na, mabayad siya problema. O nano ako, nano problema mo? Amo nga na, likwana ako po ning asawa ko, ana. Likwana ako, ana. Manipad niyang likwana ako, kumatutod masales yan. O pila ng bulan yan ako. 6 na pong bulan. 6 na bulan. Sipan may kamatutod masales yan. Ba ako, potaga lang, may ka nervous breakdown ka ako. Alam mo itamo nga na, kumamangan, masales eh. May palapayat siya. O ita, ikaw yung magpakapayat ken. Panahin yung makaproblema ka. Hindi, alam mo naman, punta ka tira ng problema ka rin lang tataba. Mamanganong mamangan. Hindi, alam mo, mayayat lang. Okay. Anyway, talagang gahay. Akit kaya pahitsura talagang. Balo nang sabihan ko yan eh. Balo niyo ako, itamo nga na ako, dadalang tangang kasakitan. Aluwamoy ka ako. Kami gagana kaya ako. O, bakit po, ano? Antip pa nga duwa ka niya na datang ako. Ihamog naman, ako, kami gagana ka. May itong yapayan ako. At may linang maili. O, yung gulo tayo sa Kristo, 5 ako. Sorrowful mysteries. Kami itong yamo. Mo na giyo ako. Kami gagana ka. At yung pangaduwa ka niya na ako. O yan, ha? Yapin sabihin kayo, di ba kanita maging realistic tamo keng bi. Kasi minsan taking Disneyland, nang makanya, niyang anak tam, and they were happy forever, ano, tama yan. Halya, kailangan maging realistic tam. Dahil nga liwa, may kaya duwa na lang, yung COVID, may COVID lang. Balo ng matya na lang, pungali lang. Yung may ka-COVID lang, balo. Sinulat na ng Last Will Testament na. Nung nining pamananda. Nakaya la pumete. O yan, O nanggawan tam. Karang sorrowful mysteries can be atam. Kanya po daratang ingawsandang it is not the end of everything. Kasi kaya ba't naning sorrowful ating ligaya? Tandaan ng tamo ito. Ating ligaya. 5 lareta. O bayo yung sorrowful, naling mumuna, tula. Anyapin, 5. Yung ligaya, 10. O 5 lara yung sorrowful. O, higit siya. O na. Ating pang mystery of lights. Light, deta, kaya nakalanda deta, kaila joy la naman deta. Potang daratang mga kanya, mga kailangan tamong inspirasyon kembi. Para kakuha, piniburin sabihin ng transfiguration. Na, balo mo damalang kasakitan, pero ating bage, bibigay kaya kang sikanan. Yan po makadistino ko, Dolores. Yan destino ko, ana. Talabastagan, Dolores. Ating sikkol. Itang, kasi in Dolores, makasiping agad ang St. Francis Hospital. Usually po itong ating masket karin, ako yung ausanda. Ating minta ka rin, mo nga na, manyad kayo pong anointing, ating pong kamag-anak, ating kamag-anak, anak ka rin, 10 years old. 10 years old.
mamamatay po at inyang leukemia. Yung leukemia, diyan anak ka, may tuturang ka kayong leukemia. O na yung nga balitan ko, 10 years old. Tinango ko, minta ko agad-agad. Buri kaya nga kiting 10 years old at yung leukemia. Kasi wala ko pangikita mo kanya na. Minta ko, along the way, niyang magmaneho ko ako, Ginoo, nano kaya ang sabihan ko kayang 10 years old dating cancer? Kasakit na yata niya ako. Nano nga sabi mo kaya? 10 years old dating niyang cancer? Aintindihan na kaya? Wala niyang panyabihan mo ka rin na pote naman naintindihan. 10 years old, ha? Ginoo, sopan niyo ko po magsalita ako. Kanita ako pumeralagin. Holy Spirit, sopan niyo ko po. Baka kanita. Hindi ko nga sabing masalesya ako. O, karasmi kayong hospital, nilob ko kayong kwarto ng karakal kamag-anak, pengari, makalupong, may akakiting yung masakit. Kay, tingkundindam, palabas na niya po yung pari. At yun na yan. O, hindi na nadakong dalan. Kaya akit kong makanyan, ikit na ako. Kamong, ano. Balo nang sinabi na, ko po kikya ka na. Ko kikya ka na. Agyo ko ini. Agyo ko ana. Ko kikya ka na na. Mimina ako lub, ana. Agyo ko ini. Agyo kong dalan. Gulpi kong mipas, no? Bakit? Ako'y dapat magsalita. Yan ang magsalita. Yan ang magsalita. Agyo ko ini. Ko po kikyak. Agyo ko ini. O, may nga pakurot ko eh. Yun yung mga kapagkurot kanita. 10 years old. Magsalita yung makanyan. Mas kaya nga ako'y magsalita, yung magsalita, yung may humili kaya kami. O itimburi ng sabihan ng transfiguration in that sense na adyan ati ko sakit kanita, dahil naman kayo nga na kayo niya ako. Yung nga na kayo niya ako, may inspired kami, ganaga nga tsuka rin, may inspired kami. May sikang kulub marap, karang nanumang bagay kayang biya ko. May nibat kayong meto nga 10 years old. O yan ha. Hanyapin, hinihin rin sabihin ng kakatang ebanghelyo yan tutupin ng dumalantang kasakitan, pero sana mamiyatang inspirasyon, kawangis na nga na kaiti. Nagkaya isip-isip ko, detang mag-suicide. Po taga lang alam mong linapit ka rin lang sinabi kami gagana ka, agyo mo yan. Alang kinahol ka rin lang. Kirakal na niyang mag-suicide. Sasalikot lang. Nasa likot lang. Kailangan pantinuantala. Mabahit yung problema. Isipan mong nung anang makambulan, matutod. Po tayo isipin mag-suicide ko. Tang makanyan. Nakaipin. Diyan nga ka mang sabihan. Nantabayanan niya yung taong masakit. Ating problema. At tsuka ka rin. O kaya telanan kaya na. Yung obispo. Yapong seto. Yapong seto at ninyang style yan yapong seto. Pota ka diyang sabyang kaya kang makasakit loob. Problema. Potang balo ng manasakit ka, kayang sabihan na. Baya magsalita, kaula na ka pam. Kaul. Among, mati ko sabihan kaya ka. Ito mong kaul ito, mayari na nga gana-gana. Yapin, kaming pariya na, aming magsalita. May kaul na kaya na. So kinahul na, siguradong problema ito. O nang, kita mong kahul ito, marugula bagay. Bala mo, may solve na yung problema. Agyo mo, ano mo rin sabihan? Kami gagana ka. Ako yung tatang mo. I'm the father.
kami gagana ka. Sopan na ka. O itapuin mo rin sabi ng Ebanghelyo, tamang yan. Lumalanta ang kasakitan, pero sana datanga nakatamo nitang pinandit. Ano no, experience tamo. Sikanan na manipatan keng Diyos at manipatan ka rin aliwan tao. Itang may inspire tamong to go on, to carry on, hanapin, and to face. Nung na naman ing kasakitan, aarapan tamo. Na naman kabuksubukan, ing harapan tamo. Tandaan ng tamo, tundatang yung makanyan, tama babigla. Bakit? Ating pangadwa. Nung mayari ka kayang kadwa, ating pangkatlo. Nung mayari ka kayang katlo, pota ating pangkapat. Natabalo. Pero ito kami gagana ka, uling siguradong sopa nakatamo ng Ginoo. Nakatamong pa ba rin? Metong yung igpa ang Diyos. Ating malasakit yung balang metong kakatamo. Sana nandaman tamo yung sikanan ini, apakalub na ng grasya ng Diyos kaya katangan. Talakad ko po. Sasalpan tayo ko. King Diyos, igpang mayupayang tutu, di na lang king banwat yato, at kang Heso Kristong anak ng bugtong aginuta mo. Pengagili king upaya ng Espiritu Santo, mibayit kang Santa Mariang Birhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, mipako king krus, mete at mikutkut, tinipaya ka ring mete, king katlungaldo, sinubliyang mebye, pepaitas siya banwa, makaluklok wananing Diyos, igpang mayupayang tutu. Iba't ka rin magbalik ya naman keti, bang ka ring mabiyampong mga mate. Sasalpantaya ko king Espiritu Santo, King Santa Iglesia Katolika, King Pamisamakding Santo, King Pangapatawad daring kasalanan, King Pangasublirang meding mete, at King Bie Alananga. Amen. Ing Diyos, pepasublian, ing kayang anak, abibita sa tamong kaibat ning antikaniting kalam, tangyan, ing nanuman ay biyan na kikatamo, kami na ning kasalpantayanan, manalahin taking pa, at nga tamong sumabi, pakiramdaman me, ing kekang balayan o Ginoo. Pakiramdaman me ing kekang balayan o Ginoo. Para king kapanaligan, ay ing Diyos malapit ya kaya katamo, at antimurin, karing masolutang kalungkutan, at sablatang kapagsubukan, manalangin taking Ginoo. Pakiramdaman me ing kekang balayan o Ginoo. Para king tetagan at katapatan, banalatang kupas gagawan ing matulid at mayap, agyamang potang mangailangan maragul at magkapilit, manalangin taking Ginoo. Pakiramdaman me ing kekang balayan o Ginoo. Para karing makabuklat a pusot gamat, ban sumaup karing sablang daralan kasakitan, manalangin taking Ginoo. Pakiramdaman me ing kekang balayan o Ginoo. Para king kapayapan, abukod monging Diyos, ya ing makaibiye at makatabi king sablang takot, manalangin taking Ginoo. Pakiramdaman me ing kekang balayan o Ginoo. Para king pamisan metong at pamitambayan, karing kekatang komunidad Kristiyana, at kambering sablang taong mayap apilubluban, manalangin taking Ginoo. Pakiramdaman me ing kekang balayan o Ginoo. Para king mitmong tiwalang kasalpantayanan, at eta mabating king kamatayan, nune miligtas king panganib, kayabe ng Kristo, karinggamat ning Diyos, manalangin taking Ginoo. Pakiramdaman me ing kekang balayan o Ginoo. Ngeni adwantamo ing sarilitang kapagnasan. Ginoo, nung atika king panigmi, nino ing lumaban kay kami, ing anak mo, manigapuya para kay kami, pakiramdaman mo kami, at pakiramdaman me, ngenit kapilan pa man. Amen.
Kapatid, manalangin tangan maning kakot kay kaindaon, matanggap sa harapan ng Diyos, sigpang may pain tutu. Tanggapan na sa ning ginuitin daon karinggamat mo, king ikapuri at kaligaya ning kayang lagyo, king kaya katamong ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Papagmanalan mo kami, O Ginoo, ilako na sana niti yung Kristiya, yung kasalanan mi, bakit makapagsadyang magmasusi, king pamanyubling mi, tiadwan mi, king lagyo ng Jesus sa ginumi, Amen. yung ginumanatili ake kayo, At kaya ka antimuri. kaya't nayarang pusoy. Makayat na no, King Ginoo. Salamatan tayong Ginoo Diyos nam. Iti karapat dapat at matulid. Tuneping karapat dapat at matulid, yung pasalamatan na kaparati no mang karino ikpa, Diyos king alanganga, alabos may paya, kapamilatan ng Kristo ang ginumi. King balalong bundok, bilalag na ing kayang ligaya, harapan din kayang alagad. Si Jano para king lalapit ng kamatayan. Nasanong ituro,
kapamilatan ning batas sa ting propeta, king ing mi pangakong Kristo, kailangan niya pang dumalang kasakitan, abaya miras, king ligaya, ning kayang pamanyubling miye. Linita kang beda ring sa blangkora ring angyel karing banwa, lerlit mi kang ligaya, lain magkabel ang tuknang babiya kapuri ang keka, at ngaming kakanta, Tune, kabing banaloy pa'y kayong panibataning sa blang kabanalan, ulinita pagparalampumi. Kabanalan mo sa retingayin king Espiritu mo, ban para kay kami, malalang kataon at daya, ni Ginuming Yesu Kristo. May midawang konsolub, king pamilas at kamatayan ng kiwana yung tinape, kaya pasalamat siya keko, piraso na, minyane ka rin kayang disipulo at nga na, tanggapan niya iti, ikayingan at kananye, iting ka na akong katawan na may daon para kay kayo. Nakayo mo naman kay bating apunan, ang kingwa na yung kalis, pasibahin, papasalamat keko, pinya na yung kalis, karen kayang disipulo at nga na, tanggapan niya iti, ikayingan minum ko kaniti, iting kalis ni kanakon daya, pingdaya ng bayo at alang hanggang tipan, mibubo para kay kayit para karing sablan tao bangketa, ipatawaran la ring kasalanan. Taptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Pasyag tayo, mister, aning kasalpantayanan, ngeni kanakan mi igpain kamatayan at pangasubli ng mebye ning anak mo daran mi keko ting tinabi na ng biye at ang kalis ng kaligtasan lain mi pasalamatan keka yung pepularian mo kaming matampang talakadaharapan mo ban sumuyo keko papakumbabaming pagamuam kaming asanang misulu-sulu king katawan at daing Kristo tipunan na kaming ating metong ng Espiritu Santo kanakan mi igpain sa iglesia mong makalaganap king meto yatu mamiganap yung kinlugod nga may kaya kaming Papa Francisco, kaya kaming Arsobispo Florentino ding sabnang pari. Kanakan mo na naman, ni kapatad mi pepainaon at mananayin subling miye,
Naisam lang may yango na biye. Tanggapan mo sana, king maligayang mong harapan. Napakaluluan mo kengan, dangan mo keng karapat dapat yung magkamit king biye alanganga. Makayaben wa na Virgen Maria ay indunin Diyos, San Jose, ting apostol, ring sablamang santo at tinupad, king malmong kaburian kay kamaning panahon, puriyan nakat paligayan, kapamilatan ng Heso Kristo ang kekanganak. King kapamilatan ng Kristo kami at kay pang may payan tutu, kagawin ng Espiritu Santo, pupuriyan nakat parangalan ng manggaman king alanghanga. Kapatid, manalahin tangan ng king pa, karingamanong tiro na kaya katama ng Ginoo. Ikabas mo kami, O Ginong King sablang marok, at malagad mo ang pagkaluwing kapayapan ng king panahon mi, king kasapan ng kayang pakalulo, parati kayong mikabos king kasalanan na miligtas king sablang kaligaligan. Habang mananaya kami ring maligayang kapanaligan, king panyatang na Yesu Kristo, ang kaya kaming kalapangabos. O ginaming Yesu Kristo na, bigyan kayong apostol, ng kapayapan lalakuan ko kay kayo. Yung kapayapan ko, biya ko kay kayo, masababalik na kay kaming kasalanan, yung alaman mo yung kasalpantayan kay kayong iglesia. Pamayapan may ang pambilugan, ang pangking kaburian mo ikang mabibiyat magari, manggaman king alanganga. Amen. Yung kapayapan ang ginumanatili sa kapilan man kay kayo. At keka, antimun. Bakit tangyan, may kakalmet ng tamo, king kapayapan kaya ko ngan.
Nyoing kordero in Diyos, sa miyaloko king kasalanan, niya tumapalad ring mayaws king apunahan ning kordero. Ginoo eko matampang tanggap kaya ka, dapat yagkas nga mano mo, kumayap na ako. Katawan ng Kristo. Amen.
Manalangin tayo. Ginoo, pasalamat kami para karating banal na misteryo. Amamatad kaya kami, kete king yatu, king metong ng dake ning tutuking biye. Tinganaduan mi, kapamilatan ng Kristo ang ginumi, Amen. yung ginumalatili kaya kayo. At kaya ka antimurin. Bensanana ka ninyo sa may payon tutu, ingigpa anak, aning banal na Espiritu. Amen. Kapadaring misa mi daw na may ataking kapayapan at kinlugod na ning Ginoo. Salamat, King Diyos. May payabak po. Sana may pasukin ka